danas opet tu s vama i za danas sam pripremila još jedan novi video ekipa, da, evo nas u novom videu i za danas sam pripremila reakciju na hate komentare. Rekla sam nisam dugo, moram opet reagirati na nešto, tako da, eto ekipa, ja sam sad preko tjedna pratila malo, hoću pronaći možda neki hate komentar i bilo je, pronašla sam par, ali moram reći da nisam pronašla tako puno, ali one koje sam pronašla, većina su bile sa TikToka. Znači, ali ja i sama isto primijetim kad sam na TikToku i uđem u neki video, u neke komentare. Komentari su uvijek puni hejta, znači bilo šta uvijek hejt na TikToku. Znači ni na Instagramu, ni na YouTubeu nisam nigdje vidjela toliko puno hejta kao na TikToku. Iskreno ne znam zašto je to tako. I opet ja previše pričam, rekla bi ajmo mi jednostavno krenuti u video. Pronašla sam par na Instagramu i par na TikToku, tako da ja bih rekla da počnemo sa Instagramom i prvi komentar za danas nam je: jadna si, 3 točkice, žalim te, 3 točkice. Ok, ja sad kad vidim ovaki neki komentar, kad pročitam, uvijek si prvo mislim ajmo vidjeti profil, ajmo vidjeti ko je to meni napisao. I onda sam otišla na profil i skužila sam da je to fake profil. I iskreno preočajan fake profil, Lara Heinz, 0 fotki, ali šta smo još pripremili, šta smo još primijetili? Draga Lara me prati. Ok, prvo hvala na followu, a drugo ekipa, ja vam moram nešto reći. Znači, vaši hejteri će u isto vrijeme biti i vaši najveći fanovi. Znači, oni će vas uvijek pratiti, oni će uvijek gledati vaše storije, oni će uvijek nešto komentirati, nije važno šta. Komentirat će jednostavno i znaće sve o vama. Tako da, vjerujte mi, hejteri su zapravo vaši najveći fanovi. Ali eto, što još mogu reći za ovaj profil je da je ovo meni prejadno, iskreno. Prejadno mi je kad neko hejta preko fake profila. Znate šta mislim? Ajde ako ti sad hoćeš baš hejtati, ali onda uzmi tvoj profil i hejtaj preko tvog profila, ali ne preko fake profila. Ali okej. Idemo dalje. Sljedeći komentar ću vam sada ostaviti ovdje i kad sam to pročitala, vidjela sam profilno naravno i isto sam rekla idemo u profil, znači moram pogledati profil. I što nas je dočekalo? Pogledat ćemo šta piše malo dolje. Piše rođen sam 30.6.2009. 2009, znači koliko ima godina? Ima 12 godina. 12 godina, zapamtite, i piše volim da igram igrice. Evo ovako, kako se zove? Zove se Jovan. Dragi Jovane, please, samo odigrati igrice. Obriši Instagram, obriši sve društvene mreže i samo odigrati igrice. Mislim, vjerojatno kad malo narasteš, ćeš skužiti o čemu pričam. Tako da, eto, ne želim ništa ipak reći, imaš samo 12 godina, ali opet malo pripazi. Ok, onda sam naišla na još jedan komentar koji ću vam ostaviti isto ovdje. I ovako nešto, ne mogu reći da je kritika, kao hate komentar, kao kad meni neko napiše, ne znam, ružno si se našminkala ili ne stoji ti to što si obukla. Ok, to je kao kritika, to je njihovo mišljenje. Ali ovo više nije ni kritika, nije ni njihovo mišljenje. I napisala nam je to draga Dževada, mislim da se tako zove. Isto sam ušla i njen profil i šta me tamo dočekalo? 28.3.2009. Kad sam pogledala još malo profil, skužila sam da je to vjerojatno njen datum rođenja. 2009. Šta se dogodilo sa 2009? Svakako isto imaš samo 12 godina, tako da ne želim sad nešto pričati, mislim ono, vjerojatno si još jako mlada, iako, mislim ne želim to reći za sve osobe koje imaju 12 godina, zato što znam jako puno osoba za 12 godina koje su zreli i koji znaju da se tako nešto ne piše. I ja sam isto krenula sa 11 godina i nikad mi nije palo na pamet tako nešto nekom napisati, ali ok, vjerojatno ćeš skužiti kad malo odrasteš da se tako nešto ne piše, ali stvarno još ne znam, za 12 godina ja tako za te riječi nisam ni znala. Ali ok, idemo dalje. Bacamo se na TikTok i ovo iskreno nije hate komentar po meni, ali svejedno sam morala ubaciti. Zato što, ljudi, TikTok mi je pun takvih pitanja, tako da evo jednom ću reći za sva vremena, ok? Jel imaš barem 12 godina? Još malo ću 16. Ali imam barem 12 godina, tako da, mislim znam da izgledam mlađe, ali baš barem 12. Nemojte me da se moram još više šminkati. Šalim se, ali idemo dalje. Sljedeći komentar nam je umišljeno i sa onim kao bljak emojima, on je kao povraća.
jedino što meni sad kao pitanje, ja sam u tom TikToku plesala. Znači, samo sam plesala. Nisam ni pričala, znači kako je ona sad mogla, ili on, nisam sigurna, kako je ona sad mogla skužiti da sam ja umišljena preko kamere. Mislim, ne možete tako nešto govoriti za neku osobu koju ne znate uživo. Znate ono, ajde sad ako ju upoznate uživo i kažete da umišljena je, okej. Ali ne poznaš me uživo i to si skužila preko videa u kojem plešem, tako da nemam na što iskreno reći, što da kažem na to. Okej, sad dolazimo do najboljih hate komentara, vjerujte mi. No hate, ali mi se povraća. To no hate. Please, znači, ima komentara, znači šta ti sve napiše, znači baš te ishejtuje, nema šta ti nije napisao i na kraju napiše kao no hate, kao ono, evo napisao sam ti sve i svašta, ali to nije hate, nemoj se uvrijediti. Ajde bolje napiši sve to, ali ostavi to no hate, kao to mi je jako, jako glupo. Ok, ako ti sad nekom napišeš, ne znam, tvoje mišljenje da staviš kao no hate, ali ovako kad, znači ovo nema smisla, kao no hate, ali mi se povraća, napiši povraća mi se no hate. To mi je jako, jako glupo. Tako da, eto, draga Iva, please sljedeći put bez no hate-a. Sljedeći komentar nam je začepi budalo retardirana. Ok, evo šta bi novo htjela reći je svakako, ja sad već imam 5 godina YouTube, Instagram i sve i svašta, znači i TikTok. I ja sam se već sad s vremenom navikla na takve komentare i iskreno prije dok sam bila manja, znači imala sam 11-12 godina, to mi je ono kao bilo kao ajme, zašto on to misli o meni, zašto on to sad napisao, šta moram promijeniti. Ali sad iskreno ne znam, nekako sam se navikla i uopće mi to više nije tako strašno i sad si samo mislim ono kao koliko tebi mora biti dosadno u životu i koliko ti moraš biti nezadovoljan s tvojim životom da ideš to nekome napisati, kao ne kužim. Znači kao sad sjediš, vidiš neki video, misliš si ide mi ishejtati. I onda kad si napisao hate komentar misliš si to sad sam sretan. To ne kužim, na primjer, ok ako ti ja nerviram ili nešto, blokaj i scrollaj dalje. Na primjer, meni isto izlaze ljudi na For You koje ja ne volim, ali opet ne idem pisati hate komentare. I htjela bih još samo reći, eto, za svoju ekipu koji sada gledate ovaj video, i evo ako ste došli do ovog videa, do ovog trenutka, ekipa, stvarno, please, pazite šta pišete drugim ljudima, to jest, ne mora to biti preko social medije, može to biti i uživo, mislim, s vašim prijateljima. Dobro, pazite šta govorite, iako to možda nije ono hate, ali može povrijediti drugu osobu, tako da, eto ekipa, samo razmislite prije nego što nešto napišete ili nešto kažete. Tako da, eto ekipa, ja se nadam da vam se svidio ovaj video. Bilo je jako, jako zanimljivih komentara. Ako želite i drugi dio, gdje možda reagiram sa sestrama ili sa tatom i mamom, vjerojatno mamu još niste nagovorili, ali eto, ako želite drugi dio, ostavite jedan veliki like, nemojte zaboraviti se pretplatiti na moj kanal, a mi se vidimo u sljedećem videu ekipa. Bok!